Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les gâteaux ensemble. J'espère que cette recette vous plaira. أجل فلاون مرحبا يسوان على شاني وعسلامة نوان إوذي قلان مرحبا يسوان إوذي ديالنا ذي جديدا كني دني غاسي قد نخدم كايك حات سارة مع غاد لا غوسيت أرون دي عجبان قيموثي دي. Là j'ai pris la farine T55. لقيت فاضل الفارينينو تي 55 كنا كنت تفهمها ديجا تو سكي غاتو سي لا تي 55 الحاجة ونعروك سي تي 45. Voilà, là je prends 3 mesures de farine. Voilà, comme vous voyez. Voilà, دقيني غادي غتفرغ 3 الكيلات من الفارينة كنيت ولا ماشي بومبي. Voilà, 3. Après الكيلات تفهمت الكيلة غي كنت يعوين يمكن نخدم ما كانش يطوح دوكو دماغ بالبولاكي غنمشي طوح داكي الفارينينو تساعد غي ثغرفلت. فوالا جو في باسي ما فارين او تامي داكاوني دينيغ سمحوثي عطلاق في اللون شحال هيكي ونخدم غير لي فيديو. Là je rajoute une pincée de sel داك سرنو شتي طح كان الملح pareil ça غيتغرفلت. Voilà, je vais passer ma farine et le sel au tamis de préférence. Toujours avec la même mesure, je prends semaine, il faut que ça soit froid, je précise. La même mesure, nous avons fait la farine, سفسير داك يتولى مسمن نجي غاس اضاد. Voilà, est-ce comme là j'ai tout en الزيت. Voilà, j'ai laissé un doigt et le reste je rajoute l'huile. Voilà, l'huile de tournesol. Voilà. داكي لا قسمن كنت ديلي السماط خاطر ما السمر مساكني السمن كنت يحمى في الفارينين كنت تخدم كني شغل تيبالوتين مشطوحين. Voilà, alors de préférence il faut laisser semaine refroidir complètement sinon ça va faire des grumeaux. Je mélange le tout داك عادي غادي نروح كلش كني تسوالي معايا لا فيديو. Là je prends l'eau de fleur d'oranger داك كي تسوالي متفرد امان زهر اسرنو غامن. Voilà, je rajoute de l'eau. Voilà. Là pour l'instant, je prends une demi-mesure. داك تفرد نص الكيلة نيسو شنكثال الفارينة et là je rajoute à fur et à mesure. Et je mélange. داك عادي غسرنو امانك كذو من زهراكي دير سلاعقل الا ما تشواك نفس الكيلة كيني بومانك ومن زهر ينولي ما تخص اسنانو خاطر لا الفارينة يتسنت لا الفارينة ونتسارع. Et là j'arrête. Vous voyez la pâte elle est lisse. داكيني غادي حبسها لا باتينو داين كني سواليم تفقد ليس سوا غمان النير اثنا سخمم تاكا تبالوس ما ولاش تشقيق النير صافي داين وسرنو مثال غمان. فوالا كني سواليم
Je couvre ma pâte avec le film alimentaire. Je la laisse reposer un petit peu. En attendant, on va faire ensemble la farce. ذاقيني غنعدي غنطفي le papier le film alimentaire صبح وثية نعد نغميس لا باتنا وبنوتي كثير وبحري. En attendant نعدد نخدم la farce. Là je prends les amandes. Après vous, si vous voulez les cacahuètes, ce que vous avez. Là, je vais faire 3 mesures d'amandes. Voilà, les amandes. Voilà, voilà, 3 mesures. Par contre, la mesure à Guinée, c'est déjà chez toi. Souffle le glaçage, le sucre. Moi, je vais faire le gâteau noir, ça a le sucre. De Guinée, le kilo, je à peu près un doigt à date. Voilà, je prends la mesure de sucre. Voilà, on va dire moins d'un doigt. Et là, je rajoute 2 cuillères à soupe de beurre ou de semaine, ce que vous avez. لقد عندي غسل لا فارسنينا سناثر 3 طنجاوين الزيت نغنسمن وكنو كتيت تفغارا ثقور لا فارس نكونت. Ensuite, تسلخسا soit من الزهر. Voilà, et je vais ramasser tout avec l'eau de fleur d'oranger. Voilà, je ramasse tout. Il faut y aller doucement. دقيقة كنت تفكر une astuce très importante باش كنتي تفر لا فارس نكونت داخل امثمم تتفر معسلة وكنتي تفغر الكاطو نكونت ثقور تفغر لا فارس نكونت ثقور ذاكيني غتخدم لا فارس نكونت اتسجمت soit toute la nuit nar quelques heures en attendant هذه في سكر نير مليح ايوا كنتي ديفر داخل امثممت. Voilà, c'est un truc très important. Qu'on prépare la farce, comme ça, les amandes avec le sucre, de préférence, il faut laisser quelques heures ou toute la nuit pour le lendemain. Comme ça, le sucre, il va fondre. Comme ça, vos gâteaux, il devient fondante. Voilà. Quelques heures après, là, je prends ma farce. Comme vous voyez, le sucre... est fondu. داقيني ممكن يجي quelques heures. راكني كرا سوايع راكني ثوالم لا فاساكينو وفير سكرني في السيغير كلي. داقي خدمه تي بالوثين من 15 غرام. Là je vais faire des boules de 15 grammes comme vous voyez. Là c'est la farce. Voilà les boules de 15 grammes. داقي نعطي بالوثين 15 grammes. La pâte est 35 grammes 35 grammes ou qu'on a fait faire gâteau de 50 grammes en tout. Et là je vais faire des boudins comme vous voyez. Voilà, je vais faire tout et je reviens juste après. La farce qui guinée il y a de la compte. Voilà, je couvre mes boudins. Le film alimentaire et là on va passer à la pâte. J'ai dit la pâte on va faire 35 grammes. La pâte 35 grammes. Et là, on va préparer nos gâteaux. Voilà, je prends une boule. Je l'aplatis comme ça avec un rouleau à pâtisserie.
Voilà, la pâte, il faut qu'elle soit très très fine. داك غادي تفار يوث طبالو تنينو لاباط غادي غتمسلا كم مليح مليح سورو لو يا باتيسري الا لقيتي لي ترقاق يوكني ما تفرنم تاكتي ديفا داخل فويتي فوالا الكعك عندنا غير تفرنت داخل فويتي فوالا je rajoute mon boudin d'amande ou de cacahuètes ce que vous avez voilà comme vous voyez sur la vidéo voilà je pince et je roule je pince et je roule il faut sortir l'air qui est dedans داكينا كني دني راكني ثوالا هذا حمزه ديك سنت ادفرنا هذا حمزه ادفرنا الا قد تشوفهم ثوك داخل ابحريني لين داخل راكني ثوالا يمكن يتفاض لو مولا كيني اون سيليكون ساعه كي قديسن 3 ايوا كنا يتفانتوك الكاطو ينو كله كسانتوك لا ميم فورم كنا تفانتوك كيف ثنت وسينو ما ساعه تاع خممت ميت خممت كي تحبويت كنت الكاطو سرسمت تشوف لا نسنيوا avec le papier cuisson. Moi j'utilise les moules en silicone. Après si vous avez pas, vous pouvez les faire cuire juste sur un plateau avec le papier cuisson. Là j'ai allumé le four à 180 l'air شعل غير الفور نو 180 وكنا يحمو en attendant. Voilà, il faut bien fermer comme vous voyez. داكي ما تغلقمت لو سيركل لاكي الا كني تسواليم الا قات تغلقمت مليح خاطر مولاش لا كويسون دلينت. Voilà, je place mes gâteaux dans un moule en silicone ou sinon vous prenez comme ça un plateau avec le papier cuisson et vous posez vos gâteaux dessus. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça. داكي متسعم تاع المولا كينين عاد تسبون تاع كي سوفلان سنيويا كي ولاش بورفيل داكي عندي غادا نو يوثي وكنا تواليم. Voilà, je refais une autre et je reviens juste après. داكي كنت تجا غتواليم ثيادو على غور كنت
Là, je pique mes gâteaux avec un cure-dent. Un cure-dent, c'est-à-dire le gâteau inok, الهواني لندخل مرثوب. Voilà. Et je place mes gâteaux au four à 180 degrés. هذا راه الكاطو نواتوب 180 مي تسوالم تاكيكيا كيتسولم لا كولور كيا ولا قارت تسوالم ثوغال تاع قران داين ثبا. فوالا داكي ساعنتك كيف يثتكم شي فورمي تو فانت دوك تقموم ثانيين مشطوحين. On va préparer le glaçage. Alors j'ai un blanc d'œuf, le glaçage. Là j'ai une demi-mesure d'huile, une mesure d'eau fleur d'oranger, une mesure de jus de citron. Le glaçage. يوث الكيلة الجو ديال القاروص يوثن الكيلة من الزهر نفسن الكيلة الزيت أكوذ ذي ملينين تمللت. Je prends mon saladier, je mets un blanc d'œuf à l'intérieur. Je rajoute une mesure d'eau de fleur d'oranger. La mesure pomme zahar. En même temps. Voilà, je mélange et je rajoute une mesure de jus de citron. Voilà, je mélange. Comme vous voyez, une demi-mesure d'huile. Voilà, الزيت كاين تكاس لا بريانس هكذا ديفار الكلاصاج نكونت يرضف ويتغرر وخدم مثلا غيفكي خاطر يفكي الكاطو نكونت تعطي لارا صافي تسجمت سورتو بنفذو تزرا ما يفكي يختصر دوكو الكاطو نكونت تغيمارا لونطون. Et là, je rajoute à fur et à mesure le sucre glace. Et c'est très important de passer le sucre glace au tamis. Le sucre glace, mais voilà, le glaçage داكي فهمت الكاطو نكون تخممت الكلاصاج نير ذا شبحان تجمت كذا شبحان تي لاقاش تخممت لو كولورون اليمونتير بلون باش كنتي ديفار الكلاصاج نكون تسمحمتيه ذا شبحان وكنتي تسفغره ضوره كنتي تزرام يمليني تملت ويشبي حرام مليح مليح باش كنتي ديفار كي الكلاصاج نكون كذا شبحان ارنوم ثاس لو كولورون نير اليمونتير بلون. Voilà, voilà, si vous voulez garder cette couleur blanc, pour réussir un glaçage blanc, il faut rajouter le colorant alimentaire. Voilà, كاين الكلاصاج نوذين يباض استفهم تاكي لا سباتول استخدم تاكي مثلا ودي تودو مارك مليح ماشي ترو ليكيد وزراره مليح. Ça veut dire des n'importe. Voilà, je prends la spatule. Voilà, je fais ce mouvement. Là, j'ai rajouté le colorant rose. J'ai fait deux sortes de gâteaux. J'ai fait pour la première sorte un glaçage blanc. Voilà. Et là, j'ai fait les caricates en rose. Alors, j'ai rajouté un peu de colorant alimentaire rose. لقيت ندير خدمه سنات نصيفات من الكاطو يوث نصيفه خدمه الكلاصاج ذا شبحان هي اللي كعكعه كيني خدمه ثنت غوز اي دوكو راني غاشيتي طوح لو كولورون اليمونتير سمحوثيه اخوخي. فوالا كي تسواليم الكاطو ينو الكلاصاج ينو يفقد يتبريه وديت تفغر هذا قران الكلاصاج نينو خاطر راني غاس نغد الزيت. Pour la décoration, je vais rajouter juste les billes comme ça en multicolore.
لقينا هاد الكلاصاج نواس خما كان كي خماثنت كان توت سامبل خدماسنت لقينا عقوشه كيني يسعان كل كولور غير كلين خماثنت سامبل كان et ensuite تتجمث اذ كاونت لما يكاو الكلاصاج ني باش تيدار في دمث et ensuite تنيتوايم سواد الكاطون كون تسكسم ثير كل الكلاصاج ني الا ني وكسار ترمث الى دونتيل كل كيسات. Vous laissez vos gâteaux sécher le glaçage. Ensuite, on nettoie les gâteaux juste en bas, d'enlever le glaçage qui dépasse. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني د لا فيديو يجي ويتستو ثرا سلو لايك سلو بارتاج مادن كيني او نديني جاكون دي لهنا تلويث على لا فيديو نظن ما يبغاو حنين سنمرت. Je vous laisse regarder la suite.